Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Fatou Kola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Ni sambula sai ko ngona bakleleka ni nonda itutuku. Enondo tani tiko na rei ni kato ni bending dingi kana bakanga takatiko na bali bola ni bending dingi ena bula o September. Sibia ni wolson bulkaro no $1 esa tiko mena bolikina na kato ni bending dingi kana toto bata kena bakanga taki e burubura. Tukuna na iliu ni bending dingi o Muhammad Sanim ni na rauni lorai na lomni kato ka rauni na raida na leoni bonua na kena lutu sombu na nonra tiki ni pepa ni bending dingi. E sole na matini tu o chapani nei labo mena bolikina na kato ni bending dingi ongo. E kai na iliu ni matini tu o borenge mbai ni marama ni rauni labeti nei bakatangen dengente ni mbula ni leoni bonua ena kena bakapinakataki na tambana ni mbula. Abo seti kombai ni marama ena nona lakin to lava na balin bula bo mai nabu ni kua. Amai bakai labo taka na kena tara na balin bula bo ongo na matini tua China kasulia kine $2 million. Ese waraka tiko nga na isongo baka tutu taki na One Fiji Party na madali nona register baka endo na isongo baka politiki ena nondo bonua. Baka reitaka na registrar ni bending dingi o Muhammad Sanim ni roto sandi tiko na beika baka ibola ni songo ongo. Kini gitu. Pagkaritaka na isongo ni rugby unioni mai nanronga ni satiko na ilalawa ena buku ni kundru ertombi tatake kina vali bola ni rugby unioni ena nondo bonua. Ernandambe kabebo saki na be unioni suba ena singa bakarowai ongo ena kena bakandeitaki na beika mena bakaidori. Samai dawe ker na bakleleka ni nonda itukutuku ni temo a demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Fatou Kola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.